Ai o tele I tau tala I le upole atua I le nei tai au. E au no momono whatalofa le pa ia ma le mamalu o le au fia. Sua sunga le au whainga luenga te tofi le atua, te tono le nei whata whaitaulanga. Pa ia ma mamalu o toi ina, le maftanga tina, ai meise le loa loa o le tātou maftanga si o tātou whanawiti. Whaptoa whalau whatalofa I le sunga ia Sepi, Paulo, suluape a meise o le wharetua ia Msoe. O te whaatai ei le nei awa noa u whaatanga ina ia o te tula I tua o le nei a whata po le pule laa le tua ia e whaasoa I mo o e ma ule upu. Sa le ma whawhawina e le tangata po lo unei tangata pita iane I o le tua o awa noa. Le tua whaia mea sili mo I tātou. Ia tātou whapenarana tātou mafuta I leo te whaatalo whatuai I se wō, se uso, wasiasi mai le tai au le nei. Ia tālofa lava. O le ngoa o Kelikupa Fui. Ia e whasili po whenme o te sawai. Ia o te sau le nuu fo ilele. Lai to tono o tuspa ia. Tau tangata e to olua au tafo Iesu. Mai leo le tala al pangutale na ile tu tau matau. Le li e fio lo malo mana tua mai a. Fai mai leo le tala Iesu le panguta. Today, I'll be with you in paradise. Yo ke lola wa malama me ksawai, I'm from paradise. Nai te atar pawalo le nu o Samoa yel protaiso. O de Samuelu nu le o sava yel fanga. Ia o le nganga whaatai foi ia umoa le no tātou whelo iai. Iau te langona e masani Samoa whi meu velan fala. A o mea le atua tātou te whaamoe le atua. Amene. Au, ina watala no maila au auna matua au whaalongo I whalo loto le. Talo atu le atua lea se whi au te whaasoa ai mo uwha malosi ai le karisia nei. Mwhaina e whaita wina tu spaia ar kero whi au o isi whi au e ngā moe. Watu le atua au mai se whi au ono ar taimi mo mua lea au tu wai lumo lo tō mamalu. Au unu mai tono wharsale nei e wala ulia au tamai potu lai o na whamani eina lo loto. Whaere te talo, au whalongo ina o tala o ngangana tangata I le ngangana le kalesia. Lango le mea lelo o malama iai lotu Pentekoso. Ile amatanga ele atua o le lalolangi. Whai mai e tasi le ngangana. Ai ai le fuafuanga ma le mawhauwhau le atua. Ai ai le mena mana o ai e tasi le ngangana le lalolangi. Ava ai mai le tua. Ele e kusal finga ngalo le akua mele mele o fai. And the Bible says then God exchanged the tongue. Wa ave ese le atua le ngangana I le lalolangi. Esea wa amata o nalu le lalolangi le mele tusa ma le fina ngalo le atua. Ava ai o le o le atua. Ile aso Pentekoso. Na le lingi mai ai le anga pa ia le tusi o ngā luenga lon mata upe lua. Ele anga ta wa umai ele atua le mena fola ina I le lalolangi le nei. Ai wa umai ele atua ma le ngangana. O le ngangana la ele mo le lalolangi. A o ngangana I landa e kalesia. Ala whala me lave la le kalesia. Wa le fia nganganga le langi. I was so blessed when I hear some deacons, some elders, they speak in tongues this morning. And I say, thank you, Lord. This is the confirmation of your word in this place. We can feel the presence of the Lord in this place. Amen. E masangi ngo whaila uloku lai ai. O le ngole lotu lau ke whaiwhi awin. God of all grace. E lai se kemi olo maia.
Ai sea, e va ai tangata lalangi o le makau kia o le ngole loku. Au ke popole po ao langa o tangata lai tutono o loku. Langa ta tauna tangia I tangata le mele ku I maka kekele I whaforfarsa. Au una fo mai lai tutono menei. Oh, I can feel the presence of the Lord in this place. Amele ave sau pati tele vi ai le nganga pai. Ai esi tangata na isi mana o ngai alo e taamilo le ailo New York. O le mana onga nei tangata ia umai fo le tausanga ua taamilo ua soolan taamilo sanga. O na alu le tangata le feme walu ma tamo fai ina ia achieve le mea leilo na loto. Ele 11 alu ai pinia tangata ila wala. Fasi. Fa peole ale o ila na tamo fainga. Ai fai mai ua tu ilunga to e fa wau ona e mana o ina ia tau nu le mea leilo na loto polo na fatu. O leisi vaenga o New York. Fasi e tangata ave esela na ato ave tupele ai ma se mea. Maualo na malosi tu ilunga fa wau e tele mea na tupu tangata lea. Ale mai setor te malolea. E fia fa tau nuu le mea na moe miti ai. Ina ua tau nuu o na fasiningia le tangata pole media. Fa mana mole lau sunga se ita umai a te imatou. Pole ase mea nga koi kiki ale o ai lau kamirisanga. Fai mai lau ma fau o istangata. Fai mai ngai le li ile ai. Ai ole mena ngafasi ai ia. Mena fai mai mana tonisi. Fai mai nei o te milena avea na tupe. Ai te itangata ina ua whanongo fai mai le tala te malo alea. Pau lava le mea toi titi a leo o ai lau moe mitinga. When I have sand in my shoes. When I come in this place, I look around and I say, wow, Pastor Seppi, I don't know how many times you have sand in your shoes to try and achieve this ministry. Church, how many times you have sand in your shoes to try and build this ministry? Fai mai se fe au te fia fa malosi e te o te aule nei. The presence. O le mamalu. Eisa te mina o baba ai le telo niso folinga te mina matu whangai nai mea nei. Lau te o mai lava, whaftai le atua lea lava e ngā lulue. Alo sili mo oe. O ani taimi o lau savalinga na iei o none i o se bae koi kiki lava a le o ai lau tawtulinga. I'm talking about obstacles, mountains and valleys that we're faced in our journey. Fai mai leo le whiau le te aole nei. O te fia tala noa I a te oe le mamalu. A oi nali itia Samoa. Po matai o Samoa. A oi na whailoa I e wha whailoa I e le mamalu. E te whalongolongo I toa ina whai mai. A whio kama mo lato ainga mo lato tama. Le usonga tu mua mapule ainga le taima o wa foti mamalu o Samoa. E wha whailoa I e lesi tangata, lesi tangata. Ao whai na susu atu le sunga le whengainga po le sunga ia sepi. E ma whai ona wha whailoa ina I ona mamalu. A whior kaulangi. Man makua sa kuala fale anga pole fam ka ukian ma walunga fa dia linga kamala. Mamalu. Ai o te le tala noa la ia te oi mamalu ia. O te fia tala noa ia te oi. The presence of God. Say amene. A whai o helau tusi pa ia. O te mana o su helau tusi fatasi maa. Na loto sunga I whenga inga luatu mana whai kau kusi. No fatu nga ina ma o fai kau kusi le ei, namba kasi fai kau kusi le. Salo le whanongo melo to lua whakura kakale fai kau kusi, e koe se lo fai au e. Mo mua Samuelu ono mta upu mo mua.
First book of Samuel, chapter 1. Au te manao ia te awara te punia lau tusi la datou tala noa le mata upu mua, mata upu lua, mata upu tolu, mata upu wha. Amene. Ngai fo e musu loko au e ku wala ka ko le lua. Masani ale si ki akongo ngale fia ia loko. O le ngwa kimu e la ko fe la fe loko le ai mangiso loko ngor ka akongo ale me le au. So ele iska ko loko la songe o kimu. E me ki akongo la sunga pasta. E ke a la ko e fa sa fanga ka se sa la ko e fo ia le fanga ka si. Mai le fa o e la fa la ka loko. Fa i lo la un lo fe fa. La un ai lava pa ko fe o moe. Me fa sole na fe menge fa ka loko ho moe. Me me ki akongo pasta. Ai la ko fa nga me ko lo ka si la sanga la wa e fa fe is. Praise the Lord. Mo Samuelu. Mata upu mua. Datu fai tau mai le fai upu e wha ma le lima. A ofo le aso e fai ele taulanga ele kana. O na avatu le e iao tu whaanga ia penina la na ava. Maana tamatane lua. A toa maana tamateine. A wa avatu ia hana le tu whaanga e tu sama tu whaanga e lua. A wa o ia lofa ia hana. A o le pule le lii na le whana wai o ia. E ere te malor tanga te ino ia erkana whame e lua na va. O le whawhine ino ia penina. Ma le whawhine ino ia hana. O le tala tu spa ia whame e whanau lesi. Ai le whanau lesi whawhine. O na whai maile o tu spa ia. O le ainga leo se ainga e matau i le tuar ta maloa. Lea tau sanga ma lea tau sanga whamai avelo na ainga i sailo. E whapenao na tā puai ma whaivi inga i le tua. A olai nau e whaivi inga, whamat kalar kuspa ia. E o ia whakiki ngoi mea penginga ia hana. A wai loa whaimai, e silia kule alofa erkana ia hana. Ngai lo penginga, ilo sea. A ave tu whaanga e ave le tā proportion o tu whaanga ia hana. Ai ave kasi ia penginga. E matau ai la le loto penina, fai mai lea, a ora kei mea kāpua ai. O ngā mata leo na fai o penina ia hana. Fai merika la penginga. Hana. Mai monga me kele waki au ele sao whanga. Ai wa ai oe. E le ai se me o tā ua tu spa ia. Na whapea, ngā kali ai hana ia penina. Lango hana, the Bible says, this woman that God has closed he womb. Fai mai o le pule a lea tua ngā le whanga wai. Lai mana le leihana. I le mele kupu ia. A fai mai a ore te mea whaita ulanga e whakekele i ngā mea penginga. Amene, e kei mea kāpua ia i lea kua. E kei loe. O kele o loku Pentekoso. E kumu i penginga. Amene. Amene. La le winga la ukala. E ke fiwa vai le si ai ngole loku o keva. Ma fuisia o mea penginga le fai. Ai vai o ele fa fingo ana. Anga hana o se Samoa. O le vanga so o le loku kala i mea penginga le fai ai. Amene. Ma ia ti ngalo na loto e malingio na lo mata e o ono i to tonu le mea le falongo ai. Amene. O te loa, o le au leo te mana e whaamalosia langa usau of aile. Pastor ministry nei, I can feel the presence of the Lord in this place. Ai whai maila me tā upu, o le mamalu. Aile re tala tu spa ia whai mai. Ele i alu ni whawhinge lea. Pe koe keva ese male loku, pe koe le fia, whailonga le fia ia erkana. Ai whai maila kala kuspa ia. U alu o ia ile mamalu. Amene. Whawhika uli mati ngāla e whenga i maia. Ele i whai sisi tangata. Ele i se mea ngai a whaia. Ele i fuki ulu ma pengi ngā. Whe mai, ualu ile mamalu. E whalongolongo mai lar kai aurungi.
A o yengi mea fo le ngala o ke penginga ya o ka vai vai lo loko le loku. Alu ile mamalu. Amen. Awe ke keva male loku if you pass eva ya ku oe alu ile mamalu. Amen. Ola o kala le fen ba ko loku ke lo ele so fili le loku. E nga pawa lo fili or kaka ile loku. Ai foi lá que me o que confiside para me le loku kaka. Ai o yengi penginga ko kongo le mengai. Amen. Ave sa upati e vi ai le tua. Il fai peo no se o le valu. Ua whaalili fo ia te ia le nei tamai. Ua whaono fo ia te ia ina se ia ita. A wana le whanau o ia o le pule le atua. Ua whaapea o na whai o erkana i lea tausanga ma lea tausanga i le aluae o le whawhine i le whale o le lii. Ua whaapea o na whaalili ia te ia o na tangi e le o ia ma ua le ai. O na whai atu leo erkana i lana tane ia te ia. Hanai, se ale mea te tangi ai. Se a fo i le mea e te le ai ai. Se a fo i le mea ti ngā ailo loto. Ele ua sili ea oe o na le lei o au ia te oe i tamatane e to tino anga fulu. Fai marika lar kuspa ia. Ua ti ngala loto na whawhine o na alua i lea i le mea lai ai le tangata leo e le nofor tangata lea i le malu. I le mea lai ai le mamalu o le atua po le atua la au o le atua. Amene. A e ngo fomba i le asoro ngai. A fai o yengi mea ngai e poloka ila walu i le atua ma wha lave e a pe nginga ia oe. Ele umar kausanga ngai. O le upo le atua ia te oe. Stay in the presence. Le alala ka ko woi, e ka ko ke karakala ngoa. Pe fea ona tātou tio ma le mea wa umana tapuni e le atua. How do we deal with something that God has already close? Ale fai mai o le pula le atua na le whang na wai. Amene. Ngā laku lor whawhinge le fai mai. Ua whaile la veo ma le atua. Ua o si whea ngainga ma le atua mai. Le atua. A e au mai a kia o se kama. Amene. O ke koe o fuaku le kama lea. E whai mana seri mo oe I longa o langa atua. God, if you give me a son, o le auto e avatu ia te oe, that can become a Nazarite for you for his whole life. Nazarite means set aside for God. O le mea langa whai e whawhinge I le atua. Amen. Eva ila ole makaukia ole melang foi fa fina nei. Awar tapunia lau tu spa yes fulu ivan was fulu. Wala to tu le tai au lava, malatu tapua I luma le li. Na lato fai atu lea, wo oilo la to fale rama, na iloa ele kana ia hanala na va, wa manatu fo ile li ia te ia, wo oyo na aso na to ai hana, wa whanau mai le tamatane, wo ia wha ingo ia te ia, o SAMUELU, ua whaapea ia, a wana o whaatonga I le lii, mo ia. Ba ila ole makaukia ole melea. Fai mai le kuspa ia, God has closed her womb. Ala fisili, e whaafefea o ngā kakala e le atua, le mea wa ia tapunia. Wala ona tatala e le atua, ai sea, e na ualu le whawhine I le mamalu. He went into a right place. Amen. Fai mai le o ke ia kanga mai e ana. Wa ka puka mai lo manga. Amen. O fa manuia le atua ia ke ai. O nga whangau mai le o le kamale o SAMUELU. Amen. Ona wa ke kama mare sus. Fai marka la kuspa ia. Ona manatua le whawhine. Lana tautonga I le atua. Amen. O le whala lave la o le mele wa tupu e tātou pe a tātou wawai ai. Whai marika la kuspa ia. Ua halu le whawhine wheaku. Eli. Nga e iai maa u le asono usawa I nei. Le whinga e ula mai a kia o whemeo ke o ngā o ke le o ngā. Le awa u koe sau e mai le mea no utangi ai le atua Eli. Le kama lea. E tusa o lau tautonga na whai ma le atua. E ele mea mea ngai ale po le Revelation e mai le atua I.
Kei lo e whemai. Ngā kuule le whawhinge whemai. Ua ifo ae toi foi. Amene. Ngā saule mamalu e saili se kama. Ake lon mela wefai, inga ua mauar tama. Ele ia ver whawhinge sesi mea. Koe au mai al whawhinge le mamalu. Amene. Makua. Amene. Ngā uloku le loku e o mai ia makua i le loku. Ai whai umu lako whangau. It's time for us to bring our kids back to the presence. Amene. O le loku loko i Samuel, mo kau kia ia. O whea koe ri, mawasi o ka malu kia. E umaloka ka makua le se loku. Aisia, e whai umu kupulanga ma whangau. Ai o mariki ngā maraka mavivi i lea kua masisi i lima. Amene. Ai wa ayo ele menga whai whawhinge. Koe au mai ale kama, au mai le mamalu. Si ka ko ngofo lai kikila ia hana. Fai marika la kuspaia, ina kaimi ngā ku wai Samuelu, waifo, ua foi. Ele i foi lo hana ngofo. Amene. Ngā maua Samuelu, ifo alu whakulo whale sui. Amene. Ngā whakia ka mai, ele hase whale sui. I ngai whale sui e ka uole. Ole, the grace of God chewing sharp. Amene. O whekei loai. Ngai ko ngor kuspa ia ngā whemai. O le kaimi po tausanga umai o mai aru ngā li le ifo i le atua. E o mai le ofo Samuelu. O le ofu ngai asu inga. Amene. Tina. E lo le maua lo Samuelu e alu e ka whao. Amene. E lo le maua lo Samuelu umalo mangao. Ai whai pēr whawhinga le melea. O lea. Wa maua Samuelu. E sau I kausonga uma. E sau lava I le mamalu. Vai la ora kala kuspa ia whai. Kala eling whai. Ia avatu e le atua. Nisi whanau ia te oe. E sui ai le kamalea. Kei lola oe. Ai whai kau eipa e mangingon ka upunga. Nga ave I le kuare si kua lima. Amene. Ai se alona mana onga. Ele I muka alona mana onga ina ua maua Samuelu. O ka koula. Ua lewa mga ole akua e ave oi lisi mea maka o kia kele I loa mamua. Alwhai lave, ua ngaka o ka kou mga o. Ia Samuelu. Ave sau pati e vi ia I le tua. Ia. Whai mai lor kala kuspo ia. O le mea ngal whawhinge ngā whai. Amene. Ave e le akua. Isi ka maiki e ko lima. Pastor and this church. Ngau whalongo tala ango le lotu lei e kenengi loko whangangau mai ai. Ale whi au le atua mo le lotu le nei. A e manga o e whangau le lotu le nei. A mana o e tatala pe le atua le ko ala whangau le lotu nei. This ministry is going to stay in the presence of God. Don't be satisfied. Like how many churches come from this ministry? If you want God to open the womb of this church, stay in the presence. Amen. Kakang ngol mo mawar fi au. Te lelo tunga. Na kupunga ko I mafosia. Inga ua tatala pe le atua le ko ala whangau sa le whana. Mafosia le anga ua ngofo lona tangata ile mamalu. Amen. See no one map fia ke fa long. Thank you Lord. Hallelujah. Ke no le va fa ka fa ka kusi, e ma ka o kusi. Ai fia fa ka kusi, ma ka upu mo ka upu rum ka upu kolu, ka upu fa le la ko ka kulang. Fa mai lo tala tu spaia. E kolu me ke kele nga kupu de taimina ave Samuelu. Ele mamalu ole tu. Mua. Ole taimina la ku fa finge. I le taimi o wha masino, whai marikala kuspaia, I na watu IOSUA, o na tūlai mai lea, o le tupulanga lātou te iloa, lātou te le iloa le tua. The Bible says after Joshua, and the next generation after him, lākou ke le iloa le tua. He was the powerful leader for God, but his failure, he fails to equip the next generation after him. Amen. E avakular kamalea.
Ua ole keimi o whamasingo o koe whai Israelu. Ua pule arkanka me kongulonga loko lai whai. Lono winga o toe whai tangata e whai le a mio ngā masangi ai. Lona lua, e avatu le tamalea. Whai marikala ar kuspa ia. Lae, e maka ukiar ka alor whanga wa eli i ngā i la mio leanga. O kamai o la mea le whai mai. E avakukanga ia fo ia. Taulanga tangata kai moe mawhawhinge, ma ai mi kuwhaanga le lei o taulanga tangata. I le kaimina ngā avako i Samuelu. Ma le mea lona tolu. Whai mai, ua sea whailoa le atua i sailo. Wa le atua iloa le mamalu le atua i sailo, wa vala. E wakular kamalea e kōlu wa me ke kelenga e kupuinga. Amene. Ia wakulo leo si kama. Ai wa ia kalar kuspa ia. Ole mea manga ia. Ngasa ole mea avelong kinga. In the Word of God, the Bible says, Samuel was sleep next to the Ark of Covenant. Lai moer ka malo, e moi au ka fole mea la iene mamalo le tua. Makua, us parents, ia sa ole mea tua ia tatu whana. Amene. Po le ala mata uti o le atamai, le ala mata uti o le iloala iai, bring your kids back to the presence of God. Langa iai mea mana o le tua, na te whao ngai nai. Amene. Ma avelo kamelo Samuelu i. Ma le melo kofi me uvala le whailoa mai o le tua. I to tono se lo avesa pati e vi ai le tua. Fai tanga tanga o tafa, fia i kama whanolongo. Amene. Fia le upo le tua. Stay in the presence. Ai va ai oi. Le alanga ai ana. E le iloa e seisi. Ai loa mai e le atua. Kei lo le menga ke o iai ma le menga ke mawhaki ai. Ngai lo iloa e seisi. But your God. Lai au kilo mai le atua. Le mea kupu ia Israelu le ESOTO le mta upe tolu. Fai upe fitu fai markala le atua. Mose ngau whalonga kule alanga alo nuu. O le lato ti ngā ma lo lato maftia. Moses, I have surely seen the affliction of my people. And I have heard their cry. Church, o le ale mea ngai ke mawhaki ai. O le ale mea ngai ke kangi ai, ngai malingi ai, olu i matanga ke kurivai ai. E langona e le atua when you are in the presence of God. See, amene. Praise the Lord. Paila ole maka ukia ole. Ole mea kupu. Ewe le vavea kako. Pea kako ole maka upu e wha. Kipi umai na nganga pa ia isi mea. Paila ole mata utia ole mea lea. Whai mai. Ina ua tau le taua i Israelu ma Filistia. Amene. Ina ua tau le taua. Whai mai, tolu wa whetangata na whasiotio o Israelu. E kau le kaua lea, e kau i mea tau Epenesa. Epenesa means the rock of help. O le maa sosoangi. E kau le kaua, whaia inga i Israel. O ngā maila ko inga i ngala wapi, whai mai a Israelu. O le ale mea wakupu ia kako. Le ale mea kako whaia inga ai. A ami le atola au. A le atua lai sailo. E a mai i le mea ngai. Amene. Alu se fe au i ola wali la o whengi mwhingi aso. O mai la kola au le mea ngai. Lai kau le kaua. But the presence of God is not there. O fiang kako o reke kau i kaua. Amen. Ebenezer is the place of defeated. Ile kai milea. Kei lo ole menga ai baba ile tusio Yosua. Le menga nga mo o ka kalingo ya kalepo.
Tangata foi e ke sfuma lua ave nu kanana ave foi asiasi le nu. Moses sent the 12 men to identify the land of Canaan. La ia makanga kai ko lua. Ai mai la kamaia. E mai moni mau fo le malo. Ai mai ko sfuma moni mau le malo. Pali o moni mau ke malo. Aku pun me foi ngana o sawai o ke lo loko tau a makaka campaign amen. Ba ai kala kuspa ia fe mai. O le moni mau ko se fulu male se fulunga nga feoki ai Israelu e fia fe mas. Ke lo el mele ku pur kai minengai. Wa ko fa ia inga Israelu. Wa ko feoki ai Israelu. O le moni mau ai si Israelu. Amen. O he penesa, the rock of help. Pa ua avea manofoanga e whaia inai. Lai, e ola ka maloa leo ka lepo. Alai ka longoloko ni menga whaia inga Israelu. Amen. Caleb in the Bible means dog. O le taifau. Lango le mea kanga nga fai mai nga muli a IOSUA ma mose kaimi au nai au malanga Israelu le bao. La e ngofo kai faulea ai ka le mea nga fai ai ngai. Ai fai kaular ku se IOSUA. Le ke mi foi le wa kufa ave le maku pala o tu ai nga e se funu male luo Israelu. Ma kaurio a kufa mea kufa i ku ai. Ai la ka le SAMUELU tu ai nga yuta. E mai Joshua. Listen. Before you do anything, now listen. Do you remember that day that God has sent us to identify that land? Do you remember that day, Joshua? My Joshua, oh yes, Caleb. Yeah, I remember that. The Bible says for me, from that time, Joshua, I was 45 years old. But now, Joshua, you know what? I'm 85. But I'm still got the same strength to go and fight and come back. Amen. To imagine like a balu lima kausanga, I feel my like kusal malo sila ye. Ke loko kongo loko. Amen. Wakele kalavoula ye. Au fakum kwa ko inga. But that man is the old man with the young heart. Pastor, e ala kupul me ngai langa ye ko inga mako kuan galwenga ala ka lo fatu e au nai le tu. E penesa ona no fuanga o le soswani au avea ma no fuanga e faia inai. Fai melor kala kamalo. Yosua au mai he perona ya ke. La ngole si me langa faia inga Israel. Nga faia inga le maunga le he perona. O he perona. O le ingo e perona ya so yo kiriata arapa. O le mea se ika ka kingo e se foi au fai mai e peia o sela ko la ko vai ina mo le no talo Israel o ngo fuanga le e moni ma fa mauni la ise me piko sino Somalia crepes e tu son no fuanga le e o martemi nei le ngonga Kiryat Arab fa melhor kala kuspa ia ai fai kau ia ke mga su e lo kusi ke o fa be o se fa ngongole mele amen. Praise your wonderful name, Lord. Hallelujah. Asu e tu singa IOSUA. Ngai fai kaule e maka upuna IOSUA mo mulo fe mai. Ingo ofisila ka malo fe mai IOSUA. Just give me that mountain. Fai mai da 85 years old, he climbed on that mountain. O la la mga ongala yai. Ia fa umakia sau ai lenga fai inga Israel. Fai mai e valu lima kausanga. Ai fasi o ke valu lima sau ai. Amen. E ke lor kai mingai. Wa ke ngale fasio kia ke siano sawai. Au fasio ke sawai ke sia. Amen. A foi le ba markala ngala uria fai mai. The giants in the land are prayed for us. Ora kala le pon mun mau IOSUA makare pengo fo i mai. Ia fo ikanana. Ole fafika uli, ole sawai la yo. Ole me ai akako. Amen. Ngala ke kakalo ya so umai ke lo irola kwa kalo e fai. Give us this day our daily prayer.
Aola o kakalo, suila o kakalo. Give me today the giant on the whawhikauli to eat. Amen. Aisea, langa ele mangumalo ingal benga. E avea oe matangata whaiaina. Paila oe le whai ungan maka upunga. Pa e whai kau iai. O ngā e los ka malo le whai mai. Ua whasio kia sau ai. I le whai ungan maka upunga whai mai. And the land had rest from war. Amen. Ngai ke ngofo mai e fia kauanga ke kauinga. How many obstacles and mountains that you face on a journey in this year, 2020. E ke le mangu maro inga, ia le mea ngā pole whawhikauli ngā pole mangu ngā. Ia le mawaina he perona. Ke lo he perona. Whai mai, e ngā angale ya e ka malo lea. E le mapu le lau le kaua e o marke mingi le kaupe angale manu malo ina te malo lea. E ai oe re kari kongo se o le mangai o le me mangu malo e tangata. Whai mai, e ngā uoki saurong whasiri leo tā vita i lea kua le kusa momo sa lua SAMUELU ka upu momo le lua. Lea tua wheo ke alu iei. Whai mai i lea kua, au e kia sisi mea, e alu i he perona. Le ngofoanga ngā whaia ingai. E whai mai ngoi for whaanga lea e tu ai ngoi uta. Whau wai tā vita e whai mo la tutupu. E ngofo mai lai lea sorengi. E ese meo e whaia ingai. Amene. Ngai ke kokongu o Mary Paul no fuanga po le maal so soanti. Anai te whaiaina. Amene. Ava ai vai le ngo fuanga nga whainga Israel. Nga masa ai le suahau o le whauina o tupu. Amene. O le melang kupu i whai mekala ko inga ia fo i le tongala wapila. Alu se fe au e koe au mai le mamalu po le atola au o le atua e tongala wapi. Whai mai lea. O ngā maile o tongala wapi o le atola au. E whaalongolongo mai filisikia. Walu watu le alanga tele. The shout of victory. Pastor in the ministry, if you want the shout of victory to remain in this place, e mga umia le ngofo le loko ilalo le mamalu. Ai sea, ia whatu mawina ile alanga leo le manumalu. E fefe filiskia, me fiskia, ko por fala velave. La ilo le leia filiskia, ke minga malanga mai ai Israelu mai ai kupito kanana. E maka ukia va venga o le tua nga whailoa. Ai sea, le anga sa malanga mai male mamalu. Amene. Fai mereka la de sia dinga fika filiskia au. Wa ko por fala velave akako. Nta upe fa. Al tusina mo mo SAMUELU. Wa kupula fa ba kako. Ola le mo kupu. Le mamalu le atua la wa before ile tonga la wapi. Praise the Lord. Kalisia. Ba ai ole matautia. Ina ua o so fai ai Filistia Israel. E whawhe tangata whioti mōmua. Pa o tangata lo na lua na whioti le sios whainga. Toru sifuru anga i le whase furu awhe tangata na maliliu. Ma fua sea. Ua a maile mamalu o le atua i. Peitai. Ua lai ai le mamalu o le atua. Aua le au le atua ma i lato. Ai sea. Le anga ua ola tangata i le mea e le tusa ma le finangalo o le atua. Lai ai le whanga ura kamalo. Fo iloro eli lai ai. Amene. Ona fai mai leo kuspaia. Ona alu leo le fe awi o isailo. La fa alu e lues ko ingo eli longo fo fa kabel vale. Fe me o kaule popula maka ko ingar ko inga. Ala kur fe awor kanga ka le sulu kur fiola. Fai marka la ko inga o a mai le kawa. Fe mai le fika. Woki o fengin fingaso. Wa ke le fasile ngu. Amene. Mar ko inga se mo ka fa le ko ngunga mea. Ai le kaimina ta ua tua fai mai. Ua ave e sea le mamalu o le tua. Nga pa ura ka maloa ngau le ua. Amene. Ma foi sea. Ina ua whaalongo
ua alu ese le mamalu le atua ma Israel. La ia i le ko olu o ngā kali, ko kika whanga u le whero e man mangava. Ma ai oele makaukia. I le kusi lea, ngā kakalonga aumi, na tatalo ia hana. I le mamalu e au mai se tama. Ai whai mai le kala kuspa ia le whai ungo le tala lea. Ina ua whaalongo le whawhine lea, ua aluatu le whea au whai mai, ua oti lautane. Ua oti lo nauso. Ai whaalongo ma le whawhinga ma le upu muli muli. Ua ave sea foi le mamalu o le atua. Whai mai lor kala kuspa ia. Ngā whaakua i ngā whawhinge whangau ai. Na whanau le whawhine i le taimi na saua i le mamalu. Ngā whangau foi le whawhinge i le kaimi ngā ave esea i le mamalu. Ai whai mai le kala kuspa ia. E whanau mai le tamale, whai mai. Ma kauria foi a whangau le whawhinge. E pole araki ngā orke mea sapai ai le pepe. E mawai ki ngā. A ole kamalea. E whangau mai. Whai mai, ua leo iai lona loto. Why? Because the presence of God departed. Amene. Ona whaingoa ai lor kama whai mai. I ka poti. O le alo na winga. Ua ave esea le mamalu o le tua. Ina o ulu ma le whale le nei. I can feel the presence of the Lord in this place. Amen. E whalongolongo mai kai au nei. Ni la wha kipi si vai ngā koa. Ai whalongo mai te au nei. Au te mana o ia te oe. A whai e ke mga oe manuia pea le nei ministry malou a inga. Ma le mea nai te iai. Stay in that presence. Amen. Tu se ESOTO, o lona mata upo e tolu. Ai whaitau iai, e matau tia le mena e tupu nai na ua whapena o na whinau mose ma le atua. Whai mare tala mose le atua mātou te reo, se ilonga e te sau dātou te o. Whai mailo tala le atua. Okay, my presence will go with you, and I will give you rest. Hallelujah ministry. Do you want to rest? Do you want to rest? Go with the presence of God. At the end of this year, 2020. Ave sau patipati e vi i ai le tua. Praise the Lord. Mara tusi muni muri. Au sauni IOSUA e sopo ia ma Israelu i oritana. Kese IOSUA lom ta mua. Fai male tala ale tuspa ia. Na whaatonu wina e le tua IOSUA. Whai atu ia Israel. Tell my people, when they see the Levites carry the Ark of the Covenant. Then remove from their position and follow the Ark of the Covenant. Ole kaimia vai atua I sale vi lai amo po la faitaulanga lai amo le atola au po le mamalu le atua alu ese male menga ke yai ai muli atu yai. Hallelujah ministry. Langa yai le mele mana ole atua ia isawa e le kakau muli yai. Ai faitau mai le fai upu muli ngai e fe mai langa ole au wala le la tou ia ko ke le iu yai momua. Hallelujah ministry. Ke fialu se awala fo. Amen. Do you want to walk a new road in this end of this year 2020? A faila ke fia muli pe ke fia savali se awala fo.
alu ese ma le mea ngai ke iai. Alu ese ma le whaikio, alu ese ma le whawaibai, alu ese ma le foai, alu ese ma le karikongu, ai muli ma whaatanga le anganga pa ia, po na mamalu le atua, e ka ia oe aisea, la sauni le atua e ave oe i le awala, e kele i ui mamuai. Amene. What if silly moe? Close your eyes. What if silly moe? Fia kausanga o e savali le awalana. Fia kausanga o e foai le foai nanga. Fia kausanga o e whai o wala mau manatu le meanga e tonu ia te o e. E ke leo manguia inga ke safaya. How many years that you're still journeying on the same road? The same obstacles. How many years? A whai ke mana o e whaatanga le atua, e ave oi se awala fau. Allow yourselves in the presence of God. Can we all stand? Pastor.